Ha kawai ka jingjia bas ngosi arngut ki samla bakentop ya kawai ka container Assam kila khlak no ha ka jingsha tanra kali ha surok ba National Highway 6 harut surok Shang Bangla Ribhoi ha ka steps ngi ublay. Ki pulit kilaya thu ba kawai ka Royal Enfield Himalaya bike kapadan ya number AS01FF3367 kabanya da unilut pal duari arplasnam Nasaru Pathar number 2 PS Moran PO Moran ha Dibrugarh Assam ringkat bat ka parlok jong u ka ba shonglang ha ka ni ka bike ka gargi chutia arpwes nam ka ba nagada dhar ki Singhapat Jyotipur Moranhat Charadio Assam kidang ya na Guwahati Shakalyang Shillong. Layat ho ba Maria Poi hasyang Bangla uni unongnya bike ula persyang ban overtake ya katruak ke badan ya number AS01RC 0413 kabalanya da u Helmi Shooting Live South nam na Morothot West Giant Hills District Meghalaya kabadan hakmat jongki bat kabayat hakju kalenti. Namar ka jingpen Hellstead palat uni unongnya ka bike umla bante lakam ya ka bike ula tenra ya ka benta Shadien jongkate katrang bat kilarong syapok krum trong bat kumta katika truck kala kumyat halor kamet jongki bat baro arngut kila klat na kanika jingja. Na kalyang jongki pulet kila pentip baya kini ki medyam lapen kan ria no syapok civil hospital mok room nongpo ban pelong ya ka inquest bat ka postmortem examination. Ki pulit kilaya thu baya uni unongnya truck badan keti la examine ya ka koi ka kia ha civil hospital nongpo bat ya ka ni ka bike bat ka truck lawan ra sya nongpo police station bat labu ha ka service lane. Ki pulit kilaya thu bala pentip sya ki bahiyeng hasam jang borot arngut ki bala klat no halor katika jingja bala batha ya ki bandit pentip sya katnat bande ya ka badan kam. तो एक्सीडेंट है, प्योरली एक्सीडेंट है ना।